TV Badwam kasia no pay na hana brema kwan na yede ni nyina sie medi afia amankwa atamaklo no nsia aboapa ho brana so so sorry waka na wokọ adwuma weekend na abawieye so refia sore ntam na traffic bia anchew de do so no do bonkrata no wa online stories no so aye krado kwasinsia so ejina na so na team ni bi so akodi yes chekumawu efisa china nyame ya dom no de cheye dia by election ekoso ho nti wonim de o election headquarters yetumi eye nti yedi kan kra boye sesen wo ho nti ene no obehunu no show no fano ano yedi be free ho no china yasa to so e wo ho sa de pa bi chi ye nti yegina ha de akwati me mu akwa ba mejo sofia income na bibia boko boko de nyame no so afade ade kwa so ne nnafom kra ahu obi na twi ma adwen obi hu ano no no send a picture and I'm saying my miam ko he ne say as I would be a shisha yeah yes oh if you have oh nyemreda aje oh that's an nya din bia oh ajaba ne mu so nya bad mu nya din de bad eja you be ya ma say rade ni mu nya no aye yes na abrante be na shefite Dr. Opuni okay from Cocoa board so Dr. Steve no puli ne de bi na doctor sa me hu ne ye and e bi my attention wo so mo emisa said you pe hu na do ba ho na na wo but into ma mentia Dr. Steven Opuni we ni pa say say mi shia no ye shia no ya mi shia no papa no pe bi obi ano ye shia no say no na yi flag bearer NDC okay don't drama ni mahamo ba sorry bedase tene womu nyina aba ho womu nyina obi a open ho obi a o mata bi aba ho this is true say they also oba o so oba na me hwe NDC for a deployment of my for media afi wo say akoye mpanifo tetina na afi no say eni agro say afi da mafo eni abre pa anti no mbai aso say ye fine ye can for Thanksgiving ho yes o danyame ase akwasi no so wa danyame ase yes na de ye so for reverend te kan ye ne se ompabo amienu ye hye sei to ba kudin grace na to ba kudin obirefi either favor or baby enti wo do na hyemu a ona ni mienu hyemu no na se ye sa adwuma no adiama aseda de e ma ne mpawanum because na nya guarantee say ne wo sorry enti se wo sorry a Erade ni favor ni grace ni na cause oh yes seconds bi oye bi from fear kwasi baha anadwo na no wada hate se owufo no kwasi wunim de na ekoso ebi mo tumfo di wo mu nsem hunu ni ade na abasa kese bi da so ehwe ne ma nti mi hunu de ade ache na o se onni bibi a obde beda erade ase kasa erade me da asa me home share erade me da asa kra se me home se be da ho anka betimi atua ye di the oxygen bi esu bi so home so credit ye the oxygen access ni so eno kra no obre eno kra wo tue wato na se erade du ya che o kana o se ade a che huntime na na se ye kanfo ahwa ho emu obi fo se bi woda yarsabia but ye kase ni nyame de aba bedu ni ye ni so ye fe wona se bi eyare ni ye nche wo mo bi na mi so bi o yare ya wa yare paso hospital bi obi wo se fie na so wo nyame ma na yare sa tumi no entoso na no se me mantampia ni mu eni yare sa mantampia no twitwa enyi yen emfiri yare owuo kwanhia ni mguasie ebie mu efie na adwuma wo ho na we the delegate mani boss amakai asem na no na me no ma hineka afi de nkran etum dodo nkran esum na doso sweet light ni nyina ewu sweet light ni nya adwuma na ehu adwuma kra me na ya na me busa me hu no obi a ye wadwuma yetua wo ka anya adwuma enti se fine daytime na wunhu a wadwuma no so ya na adwena wo so wunhu no anwumre no wafafa towns no districts no assemblies wo so obi a ye na adwuma esum ne do delegate dem ase se kan so motu ho na mo na wakwa esa mpa 7 ne ye ka wa hanum na nya bosire muka omso ko omso ko di adanse sa asma ne ye ka na Adom TV so no enye se ne ye ka obi ho asem keke but the suma bankran street lights ne dudum ane traffic light and traffic light ne say say bobroja no de bob na no board din ana say say wo dwen hu a wonti ase na kwasi ye ka we nyina nso so ebi mo nso ye mambofo kire say street light ti ye twitwa cables
Tese me dwen wa me tema moto we die na kwabra ni gina so na dwe suom your operation mu odin enu na me bisa me ho se na Awurade den na o ma yen ye sa adwene sa no ye be gu ba bia tese ye nyina the same thing okwa African country said there ye settlement ye sa na tie okwa abrofo no bibia ye kama enti me ya mbusa se na nkruma ne mpanifo yi eso mo ye temawe na o ma bra na ense ge ye hihye o man no tese ye hihye edan na ban wa gine nyina no wasi eno ma yi mu obi won sase ni fie be 1000 and coins yes nanso me nua be mo gina he kapre ubede da current tese enye rent na tese oni asase mpo enti sanka ban ni sisi de maye ya wudu 18 years bibia ya adwuma won sa wo betimi a dan e bia self contained bi na utimu na bibia na wo ko sa chimbe ho bi mu na ko two bedroom apartment na we di enyina ye tuo bom so dan gugu ba bi edipa krantim mi wa ye te obi nya ba bi kran fa ni tinto and then credit rented in dollars tense wo dwen wo a won tie ase boarding de encha na afia ba yes no atum bia won fa cement bi meka ho wonye painting bia wonye hwi wo fia wo akra na wo ye renovation ye wa de enso bewie no watum wo ne hwan we rented one bedroom apartment $800 about 8,000 Ghana cedis a month na katua ya he ade oh nti come yen babo no for me too much ahia tse entu akwasi so wanye careful esikafon bako so ya esikafon na ye gire chire ho sa because one no wo dan be 3 na dan 3 e bia wo de ama rental imagine every year bia ni sikasem $1,500 penny for mo keka ne mo affordable ya ye din de so anya affordable nti da be na be affordable ama ye nuanom nkuma ya fe no wo mo be wo mo so ebetumi atimi alleviate yes mo economy ne ma bebre ama emrantia na so aye hye na ma no so yetu ato onya bete e ban de bia meka se obi kura be dumfo bi be che obi kakra na be ma no ho na eche no na be ma no ho na eche no mini me penny mu bi pa wo se ba o se emema accountant de won fa bi da because be ma na warrants for sa wo mpena oba no be fa bi kura oba de enye kese na be mai wo hwefi ahwe ne girlfriend so nti demand no wo so nti ode no be se ho pe adwuma na gu oh nti eno no yo bi ni dimboni a wakoja no ho na say afra obia enye obia na tesa so ho nti mo ma ne mamunye yie na obia nye okay adwomboni no nko a ene ye de etimoemu nti ezi evangelical da kan enkan ya yesum eno ho asem President Adom Dankwa Akufo-Addo Sufoni say I will hand over power to NPP. Nana Adom Dankwa Akufo-Addo. 6 killed in gory accident. Ghana Health Service lifts COVID-19 restrictions. Prestia Sankofa Gold is back. Daily Guide. The Daily Statesman. Rally behind Yao Anim for victory. President urges Kumawu people. I'll revive fortunes in UP tradition. Dr. Afriye Akoto. Midwife calls for more attention on maternal mortality. Anin Yebua prays for exceptional work. ECOWAS. Ghana calls for an end to illegal transfer of wealth. Daily Statesman. Also, Enonom. The new crusading guide. Government targets food security with 5-year plan. Comes to the picture of Minister for Food and Agriculture. Rice production, let's adopt the Nigerian experience. Just pon, and so they can't say ye. Takwa Isuem MP donates 300 sewing machines to constituent. Pram kingmakers ready to furnish RegSec with documents to nail impersonators. Goons vandalize airport property. Property gaunt, Lands Commission accused. Assembly demolishes structures on waterways at Ofanko runabout to pave way for flooding. New crusading guide. And on you know, I na trend man 63 where defile a yen radum kasi omokai. I'm sakran wo bear say 8 years. Na 63. I want nana cancel. Papa, nana, be crow ya menana. Any day now cry and watch it. Who defile and dear someone 63 against 8. Hey, be a cockra. Hey. Next would you want Bonia ye dear woman went pouted when I jadia can rather and consider. Or none more. And who nana would just
we nyina we be wie ne yesi enko mental adwene ye adwene ne ye adwuma pa na we nipa boni ni 63 se enko ko ye mental obi asem ne ho sori a onim se enfa ntwia mpem onim se enfa ntwia mpem akra ketwa 8 years akra ne asa ko hwe na adwem 63 years mo so mo ye bidi e dey na to mu 10 years 10 years da kan ka munya no ntowa because pie bakra sa nipa we adwem boni wodi chim tie mo asem adomonline.com na Black Sharif artist of the year and yes wakose mu New York kokra yes but they were them sa akose mu ho a sisi we wo mo a so rap ya mente they sa but incredit me rap say mo ya de o kwesi besia me pension enti ensam foforo mu 19 years ni yeji yesi afa no wo manya court mani age pa mani age kase no mu sia de bra mo obrekum yes I say ayi private car bi dreamy kasa saponko a sabi tua fa nipa pragiano so nipa ba ko afrim ne ensan so pra no emu edi tie ho asem nkroma circle so na nu awia anopa awia mu ho enu so gya to phone shop bu manya agro na nu ahwe news no a kofo ni abredum gya na kofo so taxi no operation edi na me ka se nipa na nka ehwehwe ade a wofom so omu nyina akra de omo ahoɔden gu egya ne dum so a kietimi dum no akwasi yan fancy here before I baba chia we aja mestra semi esimi aka semi kroma asante mampo St Monica Senior High School oh ade asema se school ni ba ko yesu okope eziat ya mfa ma no na akra na yare akra na fama wu yes ade ye tete eno no ye besre school mpanifo se ye hwehwe asem na ba bia no kra ne da no ye mfa ento ne ye de ye tete eno no se school ni ba so pe exiat ne se yemfa ma no na school for nam saa me yare me pese me kofie no ho agi exiat kofie basa ye hwehwem ye fa ba bia no credit da no ento efia enti yemfansi ha gudie mu nsam oba mamboatman so ewo ho asemidi council beba national so ye bekọ ya wansi yakokuma wuni akwakohwe ne yakoso ewo ho nti afidie de yesere oni die mane na ya de opesa otie o maemu ne nkrofo de so ye de bebro ye kwa